Nongwad RTI uba disparsing rani, negasngi lai puai terik ujembang hajar puar. Ula sei madan syu sa arspa kendai pau teli kikam, kibalat hagi prateli Tnat Sorkar Jylla. Kam menshwa uba disparsing, ula depelat ba lai hajar nyopunyau teli kikam kibalat, hagi Tnat Sorkar beper, kibasyu sa Thylli, klem na pendap la bun snem. Hadu menta, kikam kibalat kat kum kejinglap RTI jong uba disparsing, haki Tnat beper, galakot syaka lai hajar lai spa hendu punyau teli. Di menta pada ngayo yang RTI report di independent beper, ini kan report menta sngi kadon kat new teli kipus aspa kendai ko teli, ka menungkong dari DFO West and East karo hill ka pus hene kalat kat kendai teli. Entah hanya po Directorate of Tourism kalat kat South Thylli, hanya po Commissioner of Tax, hanya po DTO Hajro, hantu kalat po seduk hendak South Thylli, po Commissioner of Taxes hanya po jong DTO. Di po perlu di po bynta distribution kalat South Thylli, nanta DHMO nompo kalat kat South Thylli, nanta Kylleng DHMO Kylleng kalat lai po hendak Thylli. Nanta po civil hostel po clear kalat kat prateli. Di haba kylleng ini kipus rokhoit total balong spa kendai ko teli. Di haba kylleng total barok kaba plat kipus menghadu menta ki bompatet naga lai hajar nyu menchwa kendai no menta di total kalau poi lai hajar lai spa nyu teli kipus kiba Thylli bahadu menta Sorkar kampet pendap dan kampat khot jaga rating test. Di kumbalong na sekretariat kispa kat kendai Thylli di ka last date of admission gede new tarik penai balai arjal akuan di hadu menta kampat khot interview matrai lemba haini isni kasakot tang ba kadon relasi kejing thum kontrak di thum siap di kata rafai jaga RTI banglayor komplain ba kato bani giba bawa sekretariat layo i kedur ke teman keba mitru mitau gide giba humno dikata kalau pen kiai musim dunga nomor bale se gane giding wan ke gurustar kade men kala bantung ofisial gane bantung kontrak nama hadu mentahi gurustar kampat don ka sirkular ban aci ka office barok dikata kade galak mania ka government bantung ofisial bantung kontrak di Naka juga ngasih orang yapi buat kuslai, malah apa sekretariat kuba don berkomplain, diminta sekretariat mengalir ke RTI, HBD begini jin lesi di don di kontrak basis kibat hum kimai, halau itu jispa kena teri pos, buat kunjung lesi kidon kilat KWD buat kini jin le asap bantung kam.